Bakwethu vumani ngilamukele kuhlelo lwamaviki wonke. Buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu. Ngikhamba labafundisi bamababili bemphahlile uCK Mpofu lo-OB Mpofu sindawonye sikhangela incwadi kaSambulo sihlobo zami ezithandekayo. Sesifike enzikini ngicela ubana nxa ulosiba thatha usiba, nxa ulogwalo thatha ugwalo, ubhale phansi kakuhle usilandele eduze ngoba sesibamba izinto eziqhakatheke kakhulu embalini yomhlaba lembalini yesiprofeti. Vumani ngithi abafundisi basamukele ngegama lenkosi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke. Buza iBhayibheli likuphendule. Okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyajabula njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi asichasisele imfihlakalo yezulu. Siphiwe lamandla ukuthi siphile ngakho lokho esiyakufunda lapha. uNkulunkulu asibusise sonke. Umfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Sithanda ukuthi singakayikhatshana siphinde njalo ukuthi silethe ugwalo esilalo esilunika kungelambadalo, silunika mahala. Lubizwa kuthiwa i-Great Controversy ngesilungu, impikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane. Uma ulufuna lolu gwalo thumela umbiko wakho ku-0718444196. Ithini singene endabeni yethu bafundisi. Namhlanje sikhangela uSambulo kanje sahluko ngesikabani 13. Sahluko sika 13 sizafunda amavesi okuqala amahlanu. Mfundisi uCK uzathi asifundele bese sichasisa ke indaba eyindaba yezindaba. Mfundisi. Ngiyabonga mfundisi. uSambulo ngu13 amavesi amahlanu akuqala. iBhayibheli lithi lona ngase ngibona isilo sikhuphuka olwandle silempondo ezilithumi namakhanda ayisikhombisa lemqele elithumi empondweni zaso. Kukhona lebizo eliyinhlamba emakhanda aso. Isilo engasibonayo sasinjengengwe, inyawo zazo zinjengezebhere, lomlomo waso unjengowesilwane. Umgobho wasinika amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi lokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kwakungathi lilenxeba elibangela ukufa, kodwa inxeba laso laphola. Umhlaba wonke wasilandela isilo umangele. Abantu bawukhonza umgobho ngoba wanika isilo amandla awo. Basikhonza lesilo besithi, ngubani ofana lesilo, ngubani ongalwa laso na. Isilo sanikwa umlomo wokukhuluma amazwi okuzincoma nenhlamba. Sanikwa amandla okwenza lokhu inyanga ezingama42. Siyabonga mfundisi Mpofu ukusifundela kahle kangaka. Kahle singene endabeni yethu ukuthi lesi silo ungasichaza kanjani ngendlela esivezwe ngayo mfundisi. Siyabonga mfundisi wami. Okwakuqala isilo lesi sibonakala siphuma olwandle. Ngokuqathekileyo kumele sikunanzelele lokho. Ngibona ngani ukuthi siyakhuphuka. Siyakhuphuka kusho ukuthi into ekhuphuka into phakathi kwamanzi. Phakathi kwamanzi. So ke kumele sikunanzelele khona lokho kuqhakathekile esifundweni sona esesingena kuzo ukuthi siphuma ngapi. Enxa sisiya phambili umfundisi OB akusincedise ukuchasisa kulezi zinto eziningi ezikhulunywa lapha, impondo, ulwandle lokunye kunjalo. Sincedise ukuzwisisa ukuthi kathi ulwandle lolu kuyini. Ngiyathemba ukuthi nxa siqhubeka bafundisi zachaza ukuthi silo anti kuthiwa ibeast ngesikhiwa. Kunjalo. Kuyini khonokho esikhuluma ngaso. Sesike sakuchaza phambilini. Kodwa abantu bayakhohlwa phela ukuthi kanje engxenye engakangeni umfundisi uOB laphana. Anti okunye okulandelayo ukuthi sasilempondo ezilithumi lamakhanda ayisikhombisa lemqele elithumi empondweni zaso. Leni ke sinanzelele futhi ukuthi kukhona lebizo eliyinhlamba emakhanda aso. Sinanzelele futhi okunye okulandelayo ukuthi lesimilo esinjani ngoba ivesi yesibili iyachaza ukuthi sasinjengengwe. Inyawo zazo zazinjengezebhere.
lo mlomo waso wawunjengowesilwane so khonoko kumele sikunanzelele khonoko ngoba singayekele ukunanzelela izimilo zenyama ezehlukeneyo ezine siyabonga mfundisi ukusilandisela lokho okunye futhi nokuntathe ufunda ukuthi si uDraco wasinika amandla akhe lesihlalo sakhe ngethemba liza kuchasisa likuchaze kube sobala lehlukanisa imbambo lomgogodla Mfundisi OP siyabonga okunye okuthathekisa lapha sinanzelele futhi ukuthi ungakhangela isilo lesika kusisilo semvelo ngezindlela akulanyamazana ongayithola enje efaniswa la lo mfanekiso la so khonokho kuyasincedisa futhi njengabafundi beBhayibheli ukuthi sibone ukuthi imfanekiso esebenza la asonyamazana ongahlangana la awungeke uyibone elezimilo sengwe esilwane esebhere kuyinyamazana ayisikhombisa impondo ezilithumi ungacabanga ukuthi into omhlobo wale kunjalo so kumele sikunanzele ukuthi imfanekiso uNkulunkulu ayilethayo la efisa ukuthi sizwisise okuthile mayelana lendaba zosindiso so imfanekiso le okuhle ngeBhayibheli ukuthi iyachasiseka iBhayibheli liyachasisa lona ngokwayo kuqhakathekile khona lokho so ungafunda lapha uSambulo ngo17 ivesi ngelika 15 ithi yona wasesithi kimi amanzi owabonileyo lapho isifebe esihlezi khona ngabantu abanengi lamaxuku lezizwe lezindimi so lapha sesivezelwa ke lokho kuthiwa ikhiye ungananzelela nxa kudwetshwa imap emapini lapha kuyabe kule mifanekiso ethile eyabe isetshenziswa ungakhangela ngaphansi kwemap kuyabe okuthiwa ikhiye isihluthulelo ukuthi lokhana ukubone kunje isibhedlela lokhana ukubone ukudwetshwa ngomfanekiso lowo eclinic kumbe kwini so lapha esesikwenza lapha ukuthi siphanane ikhiye yokuchasisa imifanekiso le esisetshenziswe la uqathekile so lapha iBhayibheli isipha enye ikhiye la ithi yona amanzi owabonileyo ngabantu abanengi amaxuku izizwe lezindimi so lapha sibonani isilo lesikuthiwa siphuma olwandle iBhayibheli ibisichasisela ukuthi ulwandle yindawo elabantu abanengi so sithi isilo lesi siphuma endaweni elabantu abanengi yikho lapho esinjani esiphuma khona kuyasincedisa ke nxa sesiya phambili sesizakukhangela ukuthi embalini ke isiphi isilo esaphuma endaweni enjalo ngoba kasigethi ukuthi hayi uzibani ngoba siyamzonda nguye okukhulunywa ngaye lapha kumele ukuthi sikubone kugcwaliseka njengoba iBhayibheli linjani likulo so isilo siphuma endaweni elabantu abanengi yikho kuchiwo yikuphuma kwaso ngaphi elwandle bese siya phambili bese sibuza futhi ukuthi kathi isilo sona kuyini nxa kuthiwa isilo esiphuma endaweni elabantu abanengi isilo kuyini uDaniel ngo7 ivesi ngelika 17 lo 21 sinceda lapha ithi yona lezi zilo ezinkulu ezine ngamakhosi amane aza kuphuma emhlabeni so lapha sesichasiselwa encwadini kaDaniel sikhumbula ukuthi sathi thina incwadi kaDaniel lekaSambulo ngamawele kumbe ngamaphahla zihamba ndawonye ziyafakazelana ziyachasisana so lapha iyasitshela ke ekaDaniel ithi izilo lezi yimibuso emine so kusitsho ukuthi isilo simelele umbuso ungafunda uvesi ngo21 futhi iyakutshela laphana ukuthi isilo simelele umbuso ungayifunda khona phana iza kuchasisa so lapha sibonani sibona kulombuso ophuma endaweni elabantu abaningi yikho kumelelwe isilo esiphuma ngapi olwandle sesiya phambili ke sesizakudinga ukuthi yiwuphi lo mbuso ngaleso sikhathi kumbe embalini yomhlaba owaphuma endaweni elabantu abaningi bese sikhangela futhi lezinye impawu ezizasincedisa ukuthi sibone ukuthi umbuso okhulunywa ngawo lapha nanguyani ngenye indlela mfundisi ngobani utshilo impawu kunjalo izihluthulelo okhulume ngazo kunjalo ziyasincedisa ukubona ukuthi kathi kukhulunywa ngasiphi isilo la kunjalo yiphi umbuso lo esikhuluma ngakho mfundisi CK akusichasisele ezinye impawu esizinikweyo lapha siyabonga mfundisi wami sifuna ukuchasisa ke amakhanda lawa lempondo ukuthi amakhanda amelene sifundile laphana ku Sambulo ngo13 ivesi ngelika 1 so ihle yasicazela ukuthi amakhanda lawa amele amakhosi kumbe imbuso so ke khonoko kumele sikunanzelele kuzasincedisa futhi ukuthi sikubambe then bese kubuya impondo lezi esizifunda ngazo futhi
ngizafunda lapha kuDaniel 7 verse ngelika 24 ukubana ke isiphe njalo incazelo zokubana ke impondo zimelele. uDaniel 7 verse ngelika 24 ithona ke impondo ezilithumi zingamakhosi alithumi azavela kulowo mbuso, kuzavela enye emva kwawo yona iza kwehluka kwawo kuqala. So ke kucacile njalo ukuthi impondo lapha impondo zimele amakhosi lembuso. Kodwa ke kule incazelo yesithathu yokuthi impondo zingamela amandla kusiya ngomumo ukuthi sicazelwa khona phana sitshela ukuthi umumo wakhona ube ubumi njani. So ke impondo zimele amakhosi, imbuso loba amandla. Yikho lapho uphuma khona lesi silo lesi esichasiswa lapha. Mfundisi Obi, kukhulunywa ngamagama enhlamba, kukhulunywa la ngoDrago, amayathi nguDrago, amayathini Mgobho. Engxenye khona lapha ngingangezelela okunye laphana kumfundisi uCK. Sizwile lapho ukuthi kuthiwa impondo lezi zilemiqhele esikhiwa ithi crowns. Khonokho futhi kuyafithizela umnakano ukuthi impondo zimele ababusi kumbe amandla. Ngoba umqhele lo okhulunywa ngawo lapha iBhayibheli ngumqhele wokubusa otshengisa amandla kumbe ubukhosi. Ngezinye indlela sikhuluma ngombuso olamandla okulawula umhlaba, ngombuso olamandla okulawula imbali yomhlaba. Yikho esikhuluma ngakho lapha. So ngezinye indlela indaba esikhuluma ngayo lapha kumele sinanzelele ukuthi yindaba ekhulunywa liBhayibheli, yindaba ekhuluma indaba zokukhonza, kodwa kayilamandla kwezokukhonza kuphela. Ilamandla ngitsho la kwezombangazo, ngoba imqhele okukhulunywa ngayo lapha iveza ukuthi ngumuntu oyenelisa ukufaka imithetho omele ilandelwe ngamandla njengamakhosi omhlaba. Nxa singaphambili sibona lapha iBhayibheli esikhiwa ithi ikhuluma ngokuthi iblasphemy, esindebele ithi inhlamba, amagama enhlamba. Ngizafunda lapha uJohane 10 iverse 33. Ithi yona iBhayibheli, amaJuda bamphendula besithi, kasikukhandeli umsebenzi omuhle, kodwa sikukhandela ukuhlambalaza, ngoba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. So lapha sihlangana lamaJuda, amaJuda babengakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu, babemeyisa uJesu. So uJesu nxa wayebavezela ukuthi yena uNkulunkulu, babesithi ukhuluma inhlamba, ukuthi ayiblasphemy ngesikhiwa, ngoba babesithi bona ngenkolo yabo uJesu ngumuntu uzelwe simkhangele, uzelwe nguJosefa. So nxa sesithi uNkulunkulu, babesithi sesenza ukuthi ayiblasphemy ngesikhiwa, ukuhlambalaza. So ukuhlambalaza yikwenzani nxa sifunda la? Ukuhlambalaza yikuthi umuntu azenze uNkulunkulu, yikuthi umuntu athathe indawo kabani? KaNkulunkulu. So nxa kuthiwa isilo lesi siyahlambalaza kumbe senza ukuthi ayiblasphemy ngesilungu, kuthi ukuthi isilo lesi yisilo esibuswa ngumuntu, kodwa umuntu lo nxa esibusa uzenza uNkulunkulu. Ngezindlela uzenza yena ongalawula izimpilo zabantu. Yikho iBhayibheli sithi isilo lesi ekhanda sokuthiwa kule nhlamba, lamazwi esasiwakhuluma kwakungamazwi enhlamba, kusitsho ukuthi ngumuntu, ngumbuso womuntu obuswa ngumuntu, kodwa umuntu ozenza uNkulunkulu kumbe othatha amalungelo obuNkulunkulu ewasebenzisa phezu kwabantu. Ngiyabonga mfundisi ukwendlalela. Ngilethemba ukuthi abalaleli bahamba lathi bafundisi ukuthi siyayendlalela indaba le. Kunjalo. Indaba eqatha, ebanzi. Kodwa sisayendlalela kakuhle. Ikakhulu ukuchasisa khona okwenzayo ukuthi nxa kukhulunywa ngamagama enhlamba. Kunjalo. Kasonhlamba esiyaziyo. Kodwa inhlamba yokuzibeka endaweni kaNkulunkulu, yena umuntu engumuntu. Nxa sisiya phambili lapha mfundisi CK, sikhulumile ngokuthi silezimilo zenyamazana ezehlukeneyo. kuDaniel 7 kuhambelana njani lalokho esikhuluma ngakho? Siyabonga mfundisi wami. Ungananzelela kuDaniel ngochapter 7 esimfundileyo nalowana asizukumfunda kodwa ke sike safunda ngaye emuva ngale. Uzananzelela ukuthi uDaniel ngochapter 7 laphana kule nyamazana ezine uDaniel azibonayo kusahluko sika Daniel. So ke inyamazana yakuqala ayibonayo wabona isilwane. Esibili ayibonayo wabona ibhere. Ibhere ke kasilalo elinye ibala ngaphandle ukuthi ngolimi lwesikhiwa kuthiwa ibhiye. Ngoba inyamazana lesingelayo ngapha kithi eAfrica lapha, so sibizwa kuthiwa libhere.
wabona futhi esithathu inyamazana kwakuyingwe eyayilamakhanda amane ilamaphiko futhi wasebona inyamazana esine yakhuphuka futhi iphuma olwandle eyayi lempondo elamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilithumi. So kathesi inyamazana le ebonwa nguJohane kathesi useyiphiwa ngamafitshane icasisa inyamazana zonke leziyana zihlangane ndawonye sihlanganisa kathesi njengoba ke uObike watsho lapha ukuthi incwadi kaDaniel lencwadi kaSambulo zingamawela zingamaphahla eyinye iyacasisa eyinye. So ke uzananzelela ukuthi yikho esikuthola lapha ke kuDaniel chapter 7 okubuya kuphiwe futhi uJohane lapha uDaniel chapter 13. So kusitsho ukuthi uDaniel chapter 13 lo Daniel chapter 7 uSambulo lo Sambulo ziyacasisana lezi incwadi ziyahambelana. Lezi milo zenyamazana lezi ungazinanzelela uzathola ukuthi le ebonwa nguJohane kuSambulo leyi isihlanganisa izimilo zonke kodwa ke ibisigxila kakhulu enyamazaneni yesine ngalokho eyakwenzayo lamandla eyayiwenza. Kakubuyeleke yini mfundisi ukuyibamba wena lana kuDaniel ayikhona ukuyibala ngithi ukuyichasisa ukuhlanganisa izimilo zicho zembuso yayi kuDaniel laphana kuyahlanganiseka yini ukuthi kuhlangana njani la? Kuyahlanganiseka ngoba antsho umbuso wakuqala owesilwane wawumele umbuso weBabylon owebhere wawumele uMamadayi lamaPeresi then owengwe wawumele umbuso wamaGreek bethunganyelwa nguAlexander then amakhanda lawana ke kwaba ngamagenerals kaAlexander lawana abasala belwela umbuso wakhe then umbuso lo wesine wenyamazana engacasisekiyo yayilamazinyo ansimbi yadla fohloza naleyana wawumele umbuso wesine owepagan Roma. So ke kathesi lo umbuso lo uJohana ubonayo usuhlanganisa konke konokuyana sokundawo kulezimilo zembuso yonke yona leyana indonsela yembuso yonke yona leyana sithola ke ikulo umbuso esikhuluma ngawo mhlawumbe khonapho ngangezelela futhi ungakhangela kuverse 1 kaSambulo 13 kuthiwa isilo sasilamakhanda ayisikhombisa ungabuyela kuDaniel ngu7 uzathola ukuthi nxa ungahlanganisa izilo zonke leziyana ezine amakhanda azo afika 7. So lapha silokho sigcizela umnakano ukuthi lapha isilo sesigoqela yonke imibuso. Ungakhangela isilwane sasilekhanda elilodwa ngale kuDaniel 7 isilwane sasilekhanda elilodwa ibhere lalekhanda elilodwa seyemabili then bese kusiza ingwe yayilamakhanda angu4 ukuthi ungathi 4 plus 2 so kuyi6 then isilo sesine lesayisandla safolisa sasilekhanda elinjani elilodwa. So unga-add amakhanda wonke la uyathola inamba usikhombisa u7 yikho lapha kuthiwa isilo lesilalo sasilamakhanda amangaki angu7 then lempondo ezingaki impondo ezingu10 esizithola futhi ngale kuDaniel chapter ngu7. So lapha uJohane utshengiswa okwatshengisa uDaniel kuyehlukene kodwa yena kutshengiswa sokunjani sokuhlangene sokuyinto enjani eyodwa. Okunye futhi esikubona lapha ukuthi isilo lesi kukhanya umzimba waso esikuSambulo 13 wawumzimba wengwe ukuthi ingwe yethatha ingcenye enjani enkulu. Kusitsho ukuthini ngale kuDaniel ngu7 umbuso wengwe wawumelele umbuso weGreece. Kusitsho ukuthi isilo lesi esikuSambulo 13 okungathi kuyalawula kakhulu lapha imfundiso yamaGreeks ngoba umzimba waso ubunjwe ngobunengi ngengwe owawumela umbuso wani wamaGreeks. Ungakhangela nxa sesiya phambili siza kuthinta sesiveza ukuthi isilo lesi simelele uphi umbuso but isilo lesi sinanzelela ukuthi imfundiso kumbe isiko lamaGreeks yilo elalilawula kakhulu imithetho yabo lendlela zabo ezokulwa impi ngoba umzimba waso ngobunengi baso ubunjwa yingwe. Okunye ukuthi singakayikhathana yikho yini isikhathi sesibaleka lapha yikho yini ngesilungu abathi Hellenization kunjalo yikho kanye so kwaba le ndonsela kakhulu esiGreek ngaleso sikhathi ukuthi kwakhanyakala sengathi isiko elilandelwayo ngaleso sikhathi kwakulisiko elamaGreeks. Mesempose ngancamlela sempose ngancamlela lapha kodwa ngekela ngimelele uCK sincede hayi ngoOP athi ungakayiqedi OP yokusitshela nasi into eqhakathekile
uSathane wasinika isihlalo esikhweni kuthiwa i-authority kunjalo ipower kulamagama amaningi akusicasiseli ukuthi kuyini lokho right lapha sibonani sibona ukuthi ungafunda uvesi ngo2 ikakhulu isigaba sokugcina yithi lona uDrago umgobho wasinika amandla wasinika lesihlalo legunya elokubusa kuyaphindwa futhi khonokho kuvesi 4 ukuthi abantu bakhonza uDrago owanika lesisilo amandla okubusa so sasifunde lapha abantu kule imfundiso eziningi kuthiwa uphawu lesilo kungenxa yani uNkulunkulu engafuni abantu bamukele uphawu lesilo ngenxa ukuthi isilo lesi ngumuntu obusayo kodwa ngemva kwalo muntu amandla okubusa owaphiwa nguDrago uSathane so kusithi isilo lesi igunya laso lokubusa lisiphiwa nguDrago so ukuthi umuntu okuthiwa uyamukela uphawu lwesilo kumbe umuntu okuthiwa ukhonza isilo ngumuntu osekhonza uSathane ngoba uSathane nguyonika isilo amandla kodwa ucatshe emva komuntu yikho sokubuyela kuDaniel ngo10 ngale isukela kuvesi ngo13 ukuthi uGabriel sithi kuDaniel ngithunyiwe kodwa inkosi yasePersia ibimelane lami okwensuku ezingu21 so lapha sibona ukuthi ngaleso sikhathi uSathane waye ephikisana loNkulunkulu ezifihle enkosini yasePersia so lapha lakho siyakubona ukuthi uSathane uphikisana loNkulunkulu ezifihle kulesi isilo okuthiwa siphuma elwandle kumbe endaweni elabantu abaningi so ukwamukela uphawu lwesilo yikwamukela uSathane njengalo okumele anjani akhonzwe oyisidalwa kulokuthi ukhonzwe uNkulunkulu ongumdali bensithi lapho uzafika mbayimbayi kodwa usufikile ngifuna ukuthi khonapho mfundisi indaba ye-authority yepower le ukusiya kuzisisa uSathane unikele lesisilo amandla wacatsha emva kwaso kunjalo kungane ngahlazi phumele egcekeni azenzile umbuzo omuhle kakhulu phose abantu abaningi lapha emhlabeni bangavele babe uSathane ngahlazi iveza athi yimi bathi abantu abaningi bambalekile kulento ebizothiwa i-deception ukuduhisa kumbe ukukhohlisa so uSathane ungumkhohlisi omkhulu la ngale wacatsha ngenyoka kuGenesis chapter 3 wabuye ezifihle ngaphi enyokeni uAdam loEva babekhangelela ukuthi kuzabuya umuntu oyingilosi kumbe oyisidalwa esithile esingasonyamazana kodwa kabuyanga njalo so kuyasincedisa futhi lasempilweni zethu uSathane kabuyi ngendlela esikhangelele ngazo ngoba uyakwazi ukuthi angabuya ngendlela engikhangelele ngayo vele ngiyambalekela ngoba abantu abaningi vele uSathane abamfuni bayakwazi ukuthi uyabulala so lapha lakho uyazifihla kulo umbuso esenza ukuthi abantu bakhonze bengazi ukuthi banjani bakhonza yena manje mfundisi mbonani khathesi abantu vele sebehlezi emanzonzo ezitulweni kunjalo bawazi lo mbuso yuphi lo angithi ukuthi uchasise kathesi balaleli abafundisi kumele basichazele umbuso bani lo uSathane azifihle ngemva kwawo siyabonga asebenza ngawo mfundisi ke siyabonga so nxa sesisiya lapha sifuna ukukhangela ivesi lesithathu lapha kuSambulo ngo13 ithi yona ke elinye lamakhanda aso kwakungani lilenxeba elibangela ukufa kodwa inxeba laso laphola umhlaba wonke wasilandela isilo umangele ungananzelela embalini okwenzakala ngomnyaka ka1798 kuPapa uPius phinde futhi umnyaka ka1798 uPapa uPius owesithupha Pius the 6th wabotshwa nesikhathi se-French Revolution ebotshwa ngulokuzeni nguBerthier ugeneral ethunywe ngabathungameli beFrance uthe nxa imbophileke bahamba la eFrance bayamvalela entolongweni wasefela entolongweni so ke khona ukubotshwa kukaPapa lo yikho ilinxeba lelo ukuba okukhulunywa ngalo uzananzela futhi ukuthi ngesikhathi sikaGaribaldi khonaphana kusukusela ngo1866 kusiya ku1870 indawana ezinengi ezazingaphansi kukaPapa zathathwa kwasala isigodlo esisodwa kuphela bathathelwa indawo ezinengi ababelazo yikho nokho kwakutshengisa inxeba leli so ke kodwa ke ungananzelela sesiya kuembaleni futhi ngoFebruary 11 ngo1929 kwaba lesivumelwano esaba khona esenziwa ngumsolini lo Gaspari lo General Gaspari so isivumelwano lesi
kwaba isivumelwano sokubuyisela futhi indawana ezinenge ezazithathelwe inkolo leyi lomthungameli ongubaba zabiselwa kwabiselwa futhi lamandla kusukisela ngaleso sikhathi ke khona phana amabandla wonke emhlabeni jikelele akholwa ukuthi umthungameli wezenkolo kumele kube ngubaba. So ke yili inxeba leli elaba khona ngokubotshwa kuka Pius owesi6 wavalela entolongweni wafa. Sebebiselwa amandla ke khonaphana futhi khonaphana kwaba yikuphola kwaleliyana inxeba. Alright. Ngibona ngani bafundisi sesibange emaphethelweni. Kunjani? Kodwa ingxenye kuhle singani sibeke egcekeni indaba. Alright. Yeah, asibeke negcekeni lapha indaba isalise egcekeni. Ozasixhuma kuvikelizayo. Kodwa asalezwile ukuthi lapha indaba sibeke sayithi ngamafitshane. Nxa sesikhangela impawu zonke lezi ezikhulunywa la. Yiwuphi umbuso ophuma endaweni eyayilabantu abaningi ngaleso sikhathi? Ungafunda embalini ngo-AD 476. Ngemva kokudabukana phakathi kombuso wamaRoma. Sithola ukuthi upapa waba lamandla okubusa umhlaba wonke. Awusithi upapa uthi uPope. Kunjani? Upapa eselamandla okubusa umhlaba wonke, abantu bonke bagcina sebemhlonipha njengobishop omkhulu okumele alalelwe ngabantu bonke. Lapha kuse-Europe. Kuse-Europe. Yiko kuthiwa saphuma endaweni labantu abanjani? Abaningi. Ngaleso sikhathi abantu abaningi babekhona le ngaphi? E-Europe. Eselamandla ke waqala ukukhonya lokulawula kwezenkolo. Waqala ke ukufaka imithetho ephikisana lemithetho yani eBhayibheli. So ngamafitshane nxa sigqiba indaba sithina umbuso lo kumbe isilo lesi esiphuma olwandle ngumbuso wobupapa owasukuma phakathi kombuso weRoma ngemva kokudabukana kombuso wePagan Rome. Ngokusukuma ukapapa siba lamandla okulawula ezokukholwa umhlaba wonke. Yiso isilo lesi esiphuma olwandle. So sihlanganisa inkolo lezombangazwe. Sihlanganisa kokubili. Balaleli, indaba akasikayigqibi. Sisangena phakathi kwayo. Kasidibeneni kuvikelizayo. Abafundisi bechasisa kabanzi ngalo umbuso ohlanganisa ezenkolo lezombangazwe. Hlangana endaweni efana nayo ngesikhathi esifananayo. Sondele eduzane ulalele kakuhle, ungasikhutha kanye awuzokusizwa kodwa yinansi inziki yendaba. Inkosi siphathise sidibane njalo kuvikelizayo. Siyabonga.